Poštovani gledalci, dobroveče. Kada izbije neka afera, obično aktere te afere tješe, zaboravit će se za par dana, budi strpljiv, izdrži. Međutim, najveća afera ikada u Crnoj Gori, slučaj Moldavke S.Č., još uvijek nije zaboravljena upravo zbog prvo osumnjičenog koji insistira na njenoj aktuelnosti. Moj večerašnji gost je advokat Zoran Piperović. Gospodine Piperoviću, hvala vam što ste se odazvali mom pozivu i došli u moju emisiju. Dobro večer. Afera je dobila sudski epilog. Međutim, vi dalje insistirate na aktuelnosti te afere. Kada ćete vi, kao prvo osumnjičeni, koji je kasnije i oslobođen svih optužbi, afera je dobila sudski epilog gdje je Moldavka S.Č. osuđena zbog davanja lažnog iskaza, kada ćete vi konačno staviti tačku na tu aferu? Pa na sreću ili na žalost nikada. Na moju sreću zato što ću svo vrijeme dok sam živ da govorim istinu, a na nesreću što me to vraća u vrlo bolne dane. Ja sam zadnji koji bi to trebao da zaboravi i zadnji koji bi trebao to da zaboravi dok su ljudi koji su prouzrokovali tu aferu još na crnogorskoj javnoj sceni, što kroz NVO sektor, što kroz politiku, što kroz rad u organima uprave. Tu sam da ih posjećam kakav su zločin napravili i tu sam da uradim još nešto što bi produbilo saznanje što se u stvari desilo. Naravno da planiram neke korake da napravim još, vrlo konkretne, ne bih o njima jer ne moraju da znaju što planira. Vrlo konkretni koraci su bili u tome što ste svojim imenom i prezimenom jasno i glasno objavili 2 knjige sa obimnom dokumentacijom iz tog slučaja i bez ikakvih skrupula naveli sva imena koje su učestvovali u toj aferi. Da li s ove distance, kad pogledate, da li ste uradili pravi korak objavljujući te knjige? Pa moram prvo da se ispravim, nije obimna dokumentacija, nego cjelokupna dokumentacija. Ona koja je bila u spisima, ona je objavljena u obima knjigama. Da li postoji još neka dokumentacija, ja ne znam, ali meni je bilo glavno da ono što je u spisu, dakle što je u sudskom spisu, bude dostupno javnosti. I sve što je u sudskom spisu je dato na uvid javnosti. Naravno, ja kada sam pisao te knjige, rekao sam prijateljima i ljudima s kojima sam razgovarao da ću da objavim sva imena koje ja znam, vrlo konkretno. Niko se još do dana današnjeg nije javio da demantuje nešto iz tih knjiga. Prosto znao sam da će tako da bude jer nemaju što ni da demantuju. Sve što je u knjigama. Istina je, meni je bilo bitno da ljudi koji me ne poznaju, a slušali su neke aktere tog sudskog postupka, vide ko je govorio istinu, ja ili oni. Prosto čovjek ne mora da bude pravnik, da pročitate 2 knjige i da vidi da iz ništa mora samo da se rodi ništa. Dakle, tu ništa nije bilo što je bilo pravno diskutabilno, ništa što je bilo moralno diskutabilno, ništa što bi bilo društveno neprihvatljivo. Jedino što je društveno neprihvatljivo i što je moralno diskutabilno, to je moje priznanje da se posjećava neka mjesta za koja ljudi misle da ne treba da se posjećuju, da se sad ne vraćam koja su to mjesta, ako budete insistirali, ja ću da kažem. Dakle, to je bilo jedino moralno diskutabilno. Sve ostalo je bila jedna ogromna, golema laž, jedna prevara, jedan zločin, kakav se ponoviti neće i to govori o onima koji su to osmislili. Naravno, ne o meni. Ja sam izašao kao pobjednik, ko sam već rekao kako se oni osjećaju. Ja mislim da se dobro osjećaju, jer da bi se neko zastidio, treba da ima i zorno morala. Mislim da su to ljudi, mogu da vam napravim sa njihova imena, bez trunke morala, vaspitanja, čojstva, bilo čega što krasi jednog normalnog čovjeka. Interesantna stvar i ono što je pobudilo veliko interesovanje crnogorskoj javnosti je to da ste sa pozicije jednog od najmoćnijih ljudi u državi, zamjenika državnog tužioca, uhapšeni. Ne da sam uhapšen, prosto sam pometen. Dakle, uhapšen sam kao zadnja baraba, zadnja bitanga, zadnji kriminalac, zadnja ološ, zadnja fukara. Dakle, oni su mene pokupili sa ulice i smjestili u jedan beton 2,5 metar. Pod nogama sam osjećao fekalije,
Bile su 4 ili 5 dasaka spojenih. Ja sam skinuo jednu zimsku jaknu. Sam sebi rekao, tu si, gdje si. Iako sam prvi pola sat mislio da je to skrivena kamera, ali pošto duže traje, a i nije baš prijatno, vidim da nije skrivena kamera i onda imam tu moć da sam sebi kažem kad je teško, inače u životu, tu si, gdje si, probaj da izađeš iz toga. Kad ste spoznali da je zaista teško Kad i su došli ujutru, njih troje po meni s dugim cijevama i kad su me ispod ruke maltene uznijeli u stepenice gore, ostavivši me 2 sata da buljim u nigdje, ispred suda. To sam kasnije vidio da sam ispred suda, lisicama na rukama koje su poprilično bile stegnute. Znao sam da je vrak odnio šalu, da nešto nije regularno. I za divno čudo, zapravo za čudo iz kojega ja nisam mogao da izađem i danas ne mogu da izađem je što ja tada ne znam što mene čeka kad budem izašao iz Marice i otišao pred sudiju. S obzirom na položaj koji ste imali i da ste gotovo svakodnevno bili u kontaktu sa maltene svim državnim organima koji prikupljaju raznorazne informacije. Jeste li imali ikakvih indicija nekih da vam se sprema to što vam se sprema? Ali ne meni da se sprema. Da se sprema jednom mom kolegi. Vrlo konkretnom, pošto se završilo, kako se završilo i pošto tog čovjeka u knjizi, ako poprilično opisujem kako i zaslužuje da se opiše, ne bih sebi dozvolio luksuz večera da mu spominjem ime. On je navodno bio meta policijske akcije. On se pominje na nekoj traci koja je kasnije brisana, dodavana policijskoj. To je bilo 2 ili 3 dana pred hapšenja. Mene je prosto to toliko bilo smiješno da to mi se pridavao važnost. Čak šta više. Sjećam se sada da je Božidar Vukčević meni kazao da neka osoba pominje njega, pominje Aca Đukanovića i pominje Zorana Kneževića, da je ona u bolnici i da će onda zove nekog u bolnici da pita ko je to, kakve su povrede, o kome se radi i da li ga ta neka pominje. I vrlo sam bio naivan kada sam sve to, zapravo nisam morao da budem naivan. Ništa mi nije govorilo da moram da budem oprezan. Ali mi je bilo sve smiješno. Ja sam bio prisutan u kabinetu kad je on zvao nekoga i kad mu je neko nešto odgovorio. Ali sam se toga sjetio, ja to pišem u knjizi, kad sam ga zvao, kada sam ih pretrasali kuću u Ulcinju i kada mi je rekao onu legendarnu rečenicu objasni im to, spuštiv si mi slušalicu i kad sam ga istog sekunda ponovo zvao da ga pitam a što da im da objasnim, njemu je telefon bio ugašen. Poznajući ga, znao sam da sam poginuo. Vi ste istog momenta kad je policija vas zaustavila i izgubili podršku svih svojih prijatelja. Da li je to tako? Svih. Osim moje porodice. Svih. Onog sekunda kada je to izašlo sutradan u vijestima, tako su mi bili rekli, sa mojom fotografijom i naslovom platit će mi za ovo neko. Tada je uz mene možda stalo par prijatelja u Ulcinju. Svi su netom nestali. Osim moje porodice, ja sam, kada je Vesna došla u zatvoru supruga, pitao da li vjeruješ ti u ovo. Ona je rekla ne vjerujem. To je sav moj njen razgovor, a tiče se predmeta. Naravno da sam jako, izvinite što vas prekidam, naravno da sam ja u knjigama opisao taj osjećaj kada si napušten i opisao uzgled i crnogorski karakter koji se ugledaju u jednom strašnom ništavilu kada su neki ljudi u nevolji. Imate to, uostalom, to nije crnogorska nepoznanica, moj slučaj. Imate to kod ljudi koji su bili na Golom otoku, pa se sjećate onih opisa kada bi se vratili iz Golog otoka, kako su ih dočekivali kumovi, rođaci i prijatelji. I nigdje nikoga. Tako je sa mnom bilo. Nigdje nikoga. Ali ja se sad vratim u sadašnji trenutak. Sad su svi tu i više nego što treba, ali sad ja nisam tu za neki. Jeste li konačno presjekli i rekli ovo su moje prijatelji, ovo je u redu, jer obično mi zaboravimo neke stvari. To sam naučio i ljudi zaborave to, znate, ponesu se. A posebno kad radite državni posao ovako koji je atraktivan, onda mislite da vas svi vole,
Zapravo niko vas ne voli. Svi su tu iz neke sinekure. Ja to nisam vidio, prosto nisam ni vraćao pažnju. Ali kada sam došao u situaciju da mi od 500 poziva telefon bude sveden na jedan poziv, vidio sam kako sam ja zabludi bio. Zapravo nisam bio u zabludi, nisam razmišljao. Ali jedan nauk za sve one koji su sada na poziciji. Da znaju da su sva prijateljstva, sav sjaj oko njih toliko prolazni da je to nevjerovatno. Za nekoga ko to ne shvati, vrlo bolno. Je li to tradicionalna zla kob vrhunskih funkcija? Da vas uvijek neko iz prikrajka gleda i ono javlja se, zove, raduje kad vas vidi, međutim, u slučaju bilo kakvih problema... U tom prikrajku vas čekaju i prijatelji i neprijatelji, i tuga, i jad, i bol, i sreća, i nesreća, i poraz, i pobjede. Svi su tu oko vas. Ko je meni prijatelj? Ko je vama prijatelj? Samo porodice ispod. Pa znate, u Crnoj Gori su vam prijatelji, oni ima jedna crnogorska izreka koja kaže prijatelji su vam oni koji vam zatvaraju vrat od kuće. To je u principu majka, otac, uža porodica. Jeste vi imali prilike u istražnom zatvoru da pročitate tih dana naslove novina? Jesam i bolje da nijesam. I nije bilo sporno to što ih ja čitam. Bolno je bilo što ih je čitala moja majka, sada pokojna, što ih je čitala moja porodica, posebno moje sestre, koje bi poslije tog čitanja završavale u hitnu pomoć. I majka i sestra. A onda su novine i novinari, valjda znajući da to boli, onako vrlo nesovjetski dodavali gas. Znači, ja te naslove sada imam, vrlo ih pomno čuvam. I nisu toliko bitni naslovi. Bitni su ljudi koji su izgovarali te stvari koji su izgovarali. To su uglavnom bili opozicioni političari. Dakle, kada bih to što su oni izjavili, a mislim se da to objavim, sakupio u jednoj knjizi i vidjeli biste kakvi su, reći ću ovako jedan poprilično domaći termin, ajvani bili na našoj političkoj sceni onomad, uglavnom ljudi koji su predstavljali srpske partije, a nije tajna da sam ja Srbin, da je mene bilo sramota da sam znao da ti ljudi koji vode tu politiku nikad neće biti u mogućnosti da se nešto pitaju i sreća je što se ne pitaju. I što ih više nema na političkoj sceni, a da bude još tragičnije, neki su mi od njih bili i prijatelji, a neki su bili i iz Ulcinja, a neki su se vrlo dugo sa mnom družili. I bilo im je zadovoljstvo da se sa mnom druže. Kako sam završio u zatvor, tako su onako po crnogorski opalili po meni. Oni su koristili ono što su pripremili vaši prijatelji. Imali su materijala, predočeno je, vi ste bili nemoćni, bili ste u pritvoru. Pa pripremila je vlast koja je tada bila koaliciona, to su bili DPS i SDP. Ja nikad nisam bio ljubimac SDP-a, niti su oni mene gledali kao njihovog ljubimca. Ne mislim da je Ranko Krivokapić ikad o mene nešto dobro mislio i ne treba da misli što mislim ja o njemu, sad to i nije bitno, piše u knjizi. Ali svo to vrijeme, a i sada, to ponavljam stalno, znate, tu je bila glavna jedna meta. Ta meta nisam bio ja. Ja sam bio oruđe da se dođe do te mete. Znači, meta je bio Đukanović. Ja sam došao tu kao baklava s pomoću koje će da naškode Đukanoviću. I to bi bio problem Đukanovića da sve to nije išlo preko moje grbače. I ja ne znam da li se ti ljudi nekad prisjete što su pričali. Prosto da li nekada kad me sretnu, kad me vide ili kad nešto počitaju o meni, a ima i tu i mojih kolega, se sjete što su sve izgovarali u novembru 2002. pa od novembra 2002. recimo do januara 2006. i 2007. Ali svakodnevno. Dakle, da li ih je stid? Ako sad mene pitate da li ih je stid, mislim da nije, jer za stid treba moral. Stid uvijek podrazumijeva moral. Ne mora se stidi neko ko nije moralan. Toga imate i u literaturi, toga imate od svakog drugog Nobelovca. Da li me se sjete? Ne, ali da li se prisjete kada me sretnu slučajno? Vjerovatno da. Da li im je žao što su to rekli? Ne. Kad vi spoznajete zašto ste uhapšeni? Kada mi je sudija Ana Vuković rekla da sam prodao Bajramu Orahovcu
Moldavku SČ za 2000 maraka u bar. Pri tome ima tu nešto što je životno tragično, a to je, on neka se ljuti sad što ga pominjemo, prosto moram radi istine. Taj čovjek je bio intimus Božidara Vukčevića i čovjeka koje neću pominjem ime, a bio je tužilac. I taj čovjek je bio u negovoru sa mnom. I ti ljudi, moje kolege su uvijek pitali, a zašto ti nemaš normalni kontakt sa njim? Ja sam rekao, prosto nije lik s kojima bi ja se družio i pio piće. I ti ljudi mene spoje sa Orahovcem i ti ljudi mene uhapse zbog Orahovca. Naravno, Orahovac je bolji čovjek od njih. I nije rekao da se s njima družio. Ja sam tog Orahovca zvao, jer je Moldavka pričala dobar dio priče, a vezano je bilo za mene i za nju, da se taj dio priče odvija u kafani kod Orahovca. Pritom ja nikad nisam bio u kafani kod Orahovca, a oni se nikad nisu vadili iz kafana Orahovca. I sve što sam ja mogao da uradim kad sam izašao iz zatvora je bio taj da ga nazovem i da ga zamolim da mi kaže gdje je moja kafana, hoću da je vidim. On je mi rekao da dođem kod autobuske stanice. Po Gorici ja sam otišao, on je mene kod neki sokak mali proveo i kaže to je jedan mali lokal koji ima šank po desnoj strani i jedno malo kupatilo, možda 1,5 m sa metar. Ja sam tada pitao sam li ja sve zlume radio u ovoj kafani. On kaže jesi. Nasmijao se. I onda se sjetio opisa tog toaleta od strane Moldavke koja je rekla da to ogromno kupatilo i pogodila neke detalje. Neke fotografije koje su visili po zidovima. Vidio sam ja, to su bile 2 fotografije. Rekla je da one tu postoje, a ona je to znala prosto jer je tu bila. I sada, što je tu tragikomično? Što su ljudi koji su pisali krivičnu prijavu, koji su mene obrađivali prije hapšenja, bili stalni gosti te kafane. To su Tiho Gačević, mislim da je bio Rajko Malović. Za njega nisam siguran, za Tiha sam siguran. Koji su vjerovatno gledali tu Moldavku tu sa Bajramom, sa Božidarom Vukčevićem, ne znam s kim. I oni najbolje znaju da ja tu nikada ušao nisam. Ti su ljudi živi. Ako budu gledali ovu emisiju, prosto mogu se pojaviti u javnosti da kažu lažeš, bio si u toj kafani i ja sam te vidio. Znači, tu nikada nisam bio i kada je Moldavka to pričala, nije bilo boljih svjedoka od njih koji su me hapsili da kažu stanite ova laže, mi smo tamo bili, ovaj čovjek nikad tu nije bio. Ali naravno to tada niko ne bi rekao i što je tragično. Po crnogorski mentaliteti su ljudi još živi. Oni pričaju okolo da je sve namješteno. I mojim prijateljima objašnjavaju kako je namješteno. Ali to neće da kažu javno. Ne moraju. Ali samo neka ljudi znaju da oni to govore. Da bi vam ilustrovao, to reći ću vam susret s jednim visokim policajcem moj u jednoj javnoj ustanovi prije 2 mjeseca. Ja sam ga vidio u kancelariji, rekao sam mu ti si napisao, odobrava krivičnu prijavu, taj i taj. Njemu, on kaže, nisam. Ja mu kažem, dajte mi Viber ili mail da vam to pusti moj sin sada iz stana da vidite vaš rukopis. Njegov sljedeći odgovor je bio, ja sam znao da je to namješteno i sutra dan smo ja i Tiho Gačević izašli iz tog predmeta. Ja mu kažem, nije si izašao, nije ni on izašao sutra dan, jer je on u ostalom nju ispratio kad je odlazila na Savin dan 27. januara 2003. godine do Beograda. Dakle, bio je tu svo vrijeme. I onda mu kažem, zašto ti to ne kažeš što mene govoriš javno? Nema odgovora. Samo kaže, ja znam da je namješteno, ja sam se izmakao sutra ujutro. Tu, kada mi je to rekao, bio je prisutan Vesko Barović. Znači, bili smo u kancelariji te javne ustanove na moru, ja i Veselin Barović. Ja ga gledam, ne znam što da mu kažem. Samo sam kada smo izašli, ja i Vesko rekao, čuli ga, on kaže, napusti. Eto, to smo mi. Trebali što dalje? Ili kad Milan Paunović, onomadni sadašnji činovnik MUP-a, jer bi samo u ovoj državi on radio još. I ja im želim da im radi još 1000 godina Milan Paunović. Sretnem mog druga Veska Peroničića, koji je bio šef CB-a Pljevljen, i kaže mu, pogledaj što mi se desilo, ja iz kuće slobodno ne mogu da izađem, Piper mi je stalno mislima, ja tu nemam ništa. I kaže mu da ja nisam imao tu ništa, da prosto sam bio uvaljen u sve to. Ja mu kažem, a zašto to ne kaže? Vesko kaže mu da to kaže, javno izađe, sazove konferenciju za štampu i to kaže.
to neće. Jedini koji bi me ponovo uhapsio, ovi drugi ne bi, već se sti ideje, znaju što su napravili, gledaju kontakt, pričaju to što pričaju, znaju da ja znam i oni znaju da je laž. Jedini koji bi me ponovo uhapsio je Mića Orlandić. Ja vjerujem, sad mu se pruži prilika da bi me ponovo uhapsio. Zašto on to zna, zašto on govori i zašto je rekao rečenicu, imate to u knjizi, kad on kaže ponovo bi uhapsio Piperovića i družinu. I naravno niko ne može da ga pita iz te vladine komisije, a na osnovu čega bi ga uhapsio. I sad se taj čovjek bavi visokom politikom, potpredsjednik je jedne partije, čiji je predsjednik moj dobar poznanik, čovjek o kojem mislim sve najbolje, to je Ivan Brajović. On mu je potpredsjednik, on se bavi visokom politikom, on je neko ko se pita u ovoj državi, a zna da je napravio zločin. Znači, u svakoj civilizovanoj državi on se ne bi više mogao baviti javnim poslom. Da ne kažem onako, da budem banalan, bilo bi mu zabranjeno iz kuće da izađe. Mi imamo priliku njega da gledamo kao poslanika javne riječi, kao parlamentarca. Evo sad čujem da je predsjednik SDA za Bari. Kad vi shvatate u pritvoru da je đavo odnio šalu? Kad sam se vidio da sam poslije 3 dana i dalje u zatvoru. Jer sam mislio da će neko da dođe da kaže čekaj greška, ajde idi kući. 3. dan sam mislio da to niko neće da kaže, da ću ja da budem u zatvoru još dosta. I da vam kažem ono što kažem u knjizi. Ja bi dalje bio u zatvoru i dan danas, ne bi s vama pričao, iako je prošlo 15 godina, ili bi bio pod zemljom, da se Milo Đukanović nije pomenuo. Znači, toliko su bili pretenciozni da su htjeli i njega da smjeste. Onda se valjda neko u državi sjetio da kaže čekaj bre, o čemu se radi ovdje. I da se otkrije, samo malo da zagrebe i da se otkrije prevara. Ispipavalo se dokle može da se ide i malo se i tu zagrebalo. Ne, oni su htjeli njega. Da su stali samo na meni, znam su 2 stvari. Prva, da se ne bi digla tolika pompa, jer ja ne bi toliko bio zanimljiv kao glava države, i znam su da bi ja umro u zatvoru. Ko bi se okrenuo na mene i koga bi bilo briga šta se tu stvari dešava. Bitan bi bio iskaz oštećenih koji se ničim ne potkrepljuje. Ali baš ni sa čim. Pa imate jedan detalj za koji ja sad krivim Vesnu Medenicu i Veska Vučkovića, a reći vam zašto ih krivim. Mene hapse 1. A telegram za provjeru onoga što pričamo od Davka šalju 3.12. Dakle, prvo te uhapse, pa onda provjeravaju da li je to što neka protuva, očigledno uličarka, prostitutka, priča istina ili ne. Dakle, imate moje hapšenje 1.12. i imate telegram 3.12. koji se piše Upravi policije MUP-a Srbije. 17. dobijaju odgovor gdje piše veza vaš telegram od 3.12. koji prima Milan Paunović, vjerovatno i Mića Orlandić, u kojem piše da ja i moje vozilo nikad prešli granicu Bosne nismo. I zbilja nijesmo. To je zaista jedna tvrdnja, evo ja pričam, I pazite, i onda pokušavam da budem objektivan. Ne. Znači da objasnimo, samo nastavit ćete da ste vi bili u Bijeljinu i da ste dovezli... Nikad u životu nisam bio u Bijeljinu i u Zvorniku. To prelazi do večeras. Nivo ukusa. Pazite, da sam ja slučajno bio u Bijeljinu. Da. A nisam ni slučajno nikad bio. Onda bi rekli, a što si ti bio u Bijeljinu? Ja u Zvorniku i u Bijeljinu do dana današnjega nikada u životu bio, nisam je to lako provjeriti. Ja sam bio u Bosnu zadnji put sa kolegama Perom Kapucijem i Zagorkom Popović. Bog me ubio, sad mogu da sjetim koji je to grad bio. Nije bila Bijeljina, nije bio Zvornik, nije bila Banja Luka. I znate šta kažu kritičari na to? Baš sam se dosta bavio ovim slučajem. Kaže, onaj ko se bavi trafikingom i ko trgovinom ljudima... Ide kroz šume ide kroz šume i nikada ne ide staze svojim i bogaze. autom. Da. To im je argument baš ovako vrlo pametan. I šta se događa? I znate što je sad tu smiješno? Tu nema 2 žene. Tu nema 3 žene, nema 5 žena. Ima samo 1. Mislite cijelu organizaciju za 1 ženu. Pa zamislite vi sljedeću stvar. Čovjek koji je nju doveo u Crnu Goru se nudi za svjedoka. On ima svoje ime i prezime i saslušanje. Kada je on došao,
i molio da bude saslušan, njega su otjerali. Kada je otišla Moldavka, njega su zvali, i ja sam otišao tragom toga da ga upoznam. Došao sam njegovog telefona, zvao sam ga, ja sam se predstavio, on mi je rekao gdje da dođem. To je bila kancelarija Gornji Ibar Rože, mislim na kraju bulevara Revolucije. Sad je to bulevar Kralja Aleksandra, znam Beograd jer sam studirao gore. I prvo što sam ga pitao, koji je njemu bio motiv da se on prijavi. Vrlo neobičajeno. Čovjek ima porodicu. Kaže, bilo me sramota od vas. Jako se nisam poznavao. Kaže, znao sam da sam je ja doveo, a čitam da ste i vi doveli, kaže, ja sam doveo. Čovjek opisuje gdje su se našli. Hotel Slavija, gdje je slala poruke, da je došla na trg Ivana Milutinovića, da je tu ostavio i da mu je rekla da ide kod nekog Murića, policajca koji ima kafanu na Zabilu. Tako nešto. Čovjek je to rekao, ali tek kad je otišla. I da su ga saslušali, da je Hrana tu bila, valjda bi morali da nešto rade. A i da je bio tu, mene pustili, ne bi. Da je ona rekla u pola njenog iskaza da je sve izmislila, niko se pomjerio, ne bi rekao, ne, nećemo da ga pustimo. Nego bi rekli, sad ti lažeš, znamo da je on to uradio, neka bude tu gdje bude. Jesu vam radili odmah pretres stana? Radili su pretres kuće u Pinješu i radili su pretres majčine kuće na Pristanu, pored Male Blaže. I majkine kuće? Tako je. Ja sam pitao što dolje tražite, moramo. Ja kažem, ok, naravno, našli su ništa. I od svog tog pretresa najzanimljiviji je jedan ljudski ges policajca Ljubiše Sekulića koji je odbio pretres. Rekao je, mene sramota od Zorana. Ja sam rekao, pretresi, ostaćeš bez posla. On je rekao, ja tebi kuću ne mogu da pretresam. I što je vrlo važno, a odslikava crnogorski karakter, to je detaljnost pregledala. Pregledali su je tako da su svaku pidžamu, svaku trik majicu, svaku stvar 7000 puta prevrnuli. Prosto vidiš da im je krivo što ništa nema. Ali, poenta u tome što to rade ljudi, pretresu ljudi koji su me do jučer gledali kao uzora, koji su sa mnom bili kad im ja vašao neki uviđaje, koji su ulazili službeno kod mene u tužilaštvu, službeno kad sam bio i sudija. I u 15 minuta, sad više ti nisi taj koji odlučuje nešto, pa te oni moraju slušati ex officio, nego si taj koji je predmet pretresa. I od jedan pusa Crnogorac mijenja i prežvaka ti sve po kući u želji da ti nešto nađe, da ti ne pokosti. Dakle, ovaj slučaj može se gledati iz više dimenzija. Dakle, ovdje ako zanemarite ovo što je već raspravljeno, idiotluk, vidite s druge strane ovako jednu livadu punu crnogorskog karaktera. Karaktera koji možete da upišete na milion, znači ako ste iole pismeni. A to je? A to je da tu nema dobročinstva, da tu nema dobre volje, da tu nema dobre namjere, da tu nema žala, da tu nema empatije za nekoga, da je tu jedna gola želja karirana s vlašću, da se nešto nađe, da se pred nekim izađe da kaže evo, znači smo to i to, evo, uhvatili smo ga, evo, napravili smo nekakvi uspjeh. Ili iza svega toga stoji ljubomora koja čuči u tim ljudima dok to oni gledaju u nekim tvojim uspjesima svo vrijeme, želja koja prouzrokuje neđe jednu izvrnutu svijest koja se gleda u faktu da bi taj koji te gleda voljuje u trenutku da ti nešto naudi. E to je ono, da se vratim s početka vašeg pitanja, da li su u opasnosti svi oni koji vrše vlast? Da. Svi oni koji ih okružuju i koji su im izgled vrlo bliski, u jednom trenutku da požele da oni budu ti koji će da im budu dželati. Zašto? Imaju to svoju naopaku ljudsku dimenziju. A to je fakat da ljudi ne mogu da istrpe, posebno Crnogorci, da im neko pred očima uživa uspjeh u svo ovo vrijeme, da su oni tu kao servis. Prosto požele da ga u jednom trenutku nema ili da mu oni presude. To se valjda rađa godinama. Što si mu bliži duži vremenski period, to se kod tebe ta uvrnuta želja javlja da jednog dana ti presudiš. Znači, to nemate samo kroz moj slučaj. Pogledajte, recimo, vi crnogorsku istoriobiografiju, pogledajte memoare znamenitih ljudi, od Kralja Nikole do Mitra Martinovića, do Janka Vukutića, do Đilasa. Svima su bili dželati Crnogorci, oni koji su bili uz njih. Svima. A ko je Kralja Nikoli bio dželat bez onih uz njega?
Koji je Đilasov bio žilat bez Crnogorci koji su bili uz njega? Niko. Kad vi spoznajete da je to namještaljka? Onoga časa kad su me uhapsili. Jednoga časa kad mi Jana Kad rekla... vam je predočeno zbog čega? Mene je prvo saslušavao činovnik ANB-a tadašnji policajac, Dževat Kožar. On me pitao, imaš li stan u Beogradu, da li si bio u Bijeljinu? Još 4 pitanja mi je postavio. I što je interesantno, tu krivičnu prijavu potpisuje policajac Milutinović, pripravnik. Znači imate, odobrava prijavu taj koji sam vam rekao, koji radi u javnu ustanovu na moru, a potpisuje Milutinović, pripravnik, i Dževat Kožar. I moram još jedno detalje da vam kažem. Takvom su mi brzinom postavili broj da se slikam lijevo, desno, da je to bilo frapantno. Dakle, prosto želja da se nekome pošalje fotografije, da mu se pokaže, evo, kada smo ga izbrojem, da ne govorimo o lisicama na rukama. Pa nisu lisice stavili ljudi koje sam ja zaposlio u policiji. Dakle, ljudi koje sam ja za ruku doveo i njegovao, taj čovjek mi je postavio lisice. Upravo on. Kao potvrdu mog peljašnjeg stava ko ti je dželat. Dakle, mogu da je postavi bilo koji policajac da mi stavi lisice. Upravo mi je taj čovjek stavio lisice. Kao znak zahvalnosti što sam prije 5 godina ili 10 unazad ja njega doveo za ruku da to radi. I svo vrijeme ga njegovao, favorizovao i govorio njegovim šefovima da je u pitanju jedan dobar dečko i da će da bude dobar policajac. Možda da bude dobar policajac, ali mu ostaje sjenka sa tim lisicama kao odraz nečega što sadrži i dio njegovog karaktera. Od toga ne može da pobjegne. Ako bude gledao ovu emisiju, znaće on da mislim na njega, a i ljudi iz Ulcinja koji budu gledali znaće da mislim na tog gospodina. Kojeme se možda ja ponekad i, ako vaspitano javim, ovlaš, zaboravim se, pa mu se javim. Vjerovatno njemu je neprijatno kad mu se javim, ali što da radim? Znate, Crnogorci kažu više dana nego života. Ja sjećam, možda je ovo bitno, kada sam ja počeo da radim. Meni je otac rekao samo jednu stvar. Ne bilo te ako uradiš sve što ti zapadne. I ja prvih sat vremena nisam razumio što je htio da kaže. Onda sam analizirao i sada sam duboko svjesan dubine te rečenice. I on je po opisu posla mogao da hapsi, da pusta i naučio me kako se radi. Jedna poštena I rečenica. nikad nisam uradio sve što mi je zapalo. Šta vam je još rekao otac kad je vidio kako se oblačite kao sud? Pa rekao je, i ja smijem da psujem u ovoj emisiji. Pa nije to psovka, to je žargonski rečeno. Dakle, prvi dan kad sam ja postao sudija, bio sam klinac, baš 20 nešto godina, izašao sam iz kuće i bila je jedna majica Texas koja kao da je na lijevom rukavu imala neke rupice od kiseline. Ono što je bilo moderno. To. Da, nešto tu bilo kao pocijepano. Bio sam potihan, pa ovučen kao i sada. Moram da priznajem da si me zastidio kad sam ti vidio košulju. Ja sam ovako izašao. Neće da mi zamjeriš. Upotrebit će ono dijelo ne čini čovjeka. Dobro. I ja sam izlazio i jedan je rekao majici u pola glasa, ja sam čuo. Rekao je, jebem ti državu gdje ovaj sudi. Htio da kaže, pogledaj ko sudi. Bio je strog, ja sam odio računa kako da se ponašam. Često ili vrlo često i nijesam. Ali to je jedan dio kojega ja ne bježim, kojega se ne stidim. Ne znam da li bih ga ponovio. Mislim da ne bih. Možda i bih da sada nemam porodicu, ali kao čovjek koji tada, kad je to bilo, nije imao potomstvo, a posebno nije imao unučat, ponašao sam se sada. Da li bih iz ove vizure? Ne. Sad sam i djed i otac, a vjerojatno i da bih. Jer tu ništa nije bilo ružno, bilo je možda neuobičajeno. Jer ne bi trebalo da se ponaša tako neko ko dijeli pravdu ili tuži, pa... Dobro, mi u Crnoj Gori volimo to laganiji da živimo i opuštani sve, međutim, te funkcije mi isto doživljavamo da se moraju određenih ljudi na tim funkcijama ja jednu nisam pridržavati. Jednu stvar nisam umio da radim i sad ne umio da radim. A to je, nisam nikad priselica, mimikrije koja je ovdje vrlo potrebna. Jer u Crnoj Gori ono što se ne vidi nije se desilo. Znači možda budeš lopov, lažov, možda budeš neznalica, možeš da sve radiš tajno,
Ako to niko nije vidio u tvojoj okolini, ti si za njih častan i pošten. Pri tome, naravno, ako se stalno u kravati u dijelu. Da. I ja nisam živio taj građanski modus vivendi, prosto sam živio onako kako sam mislio da trebam da živim. I mislim da to nije pametno. U Crnoj Gori to nije pametno. Ti pokazuješ svoju slobodu i to je negdje okej. Ali znate kako ko je čitao Hesea, a posvetimo njegovu knjigu da samovolja pričinjava zadovoljstvo, zna koliko je biti samovoljan kvalitetu. Ovdje samovolja nije kvaliteta, ja sad kažem. Ne zbog toga što je rekao Hese, što to Hese obrazlaže na 200 strana, nego zato što to jeste zbilja zadovoljstvo. Čovjek izborom svog zanimanja, čim će da se bavi u nekim kasnim godinama života, određuje sebi klauzule ponašanja. Ja kao čovjek koji radi emisije, koji ima mnogo više slobode, recimo, nego vi u ono vrijeme kad ste bili pomoćnik državnog tužioca. Bio sam ja i sudija i javni tužilac u Ulcinu. Da. Znači, svako određuje izborom po meni svog zanimanja. Dobro. Vi imate jedne probleme, ja imam druge, ova ima ove, ova ima one. Mi u Crnoj Gori to doživljavamo i sad kao ljudi na funkciji, za ljude koji su na funkcijama, da se strogo pridržavaju, što ne kažem da je i moje mišljenje, klauzule. Ja volim najviše obične ljude. Na bilo kojoj bio funkciji, ja volim kad je on običan čovjek. S kim možda sjedneš, popričaš, porazgovaraš ovo ono. Ne volim neka pametovanja. Znači, u suštini Crnogorci očekuju odijelo, kravata, pristojnost, ono što upravo su ljudi očekivali od vas. I sami ste rekli familija. Od 7 do 3, u 3 sa gospođom, dnevnik, spavanje. Vi jednostavno niste bili takav čovjek. A zašto ne očekuju Crnogorci da neko bude pametan, obrazovan, pošten, načitan? Što oni očekuju? Crnogorci očekuju po sistemu odjelo vidjelo, dobar je, pametan je ili nije pametan, uglavnom uvijek je uredan, ne vara ženu, u 3 je kući. Neka očekuju da nije korumpiran, neka očekuju da zna svoj posao, neka očekuju da je obrazovan, neka očekuju da je pročitao najmanje 100 knjiga, ja sam slučajno pročitao preko 1000. Neka to očekuju. A sve ovo drugo će da dođe. Bravo, slažem se. Jer može da svaki dan bude uredan, da svaki dan kući poslije dnevnika u krevetu, a neko ne zna ništa, kome taj treba. Treba ovdje. Možda. Ja takvih znam, bavim se javnim poslom mnogo. I to nije moj problem, to je problem ove države. Ali vidim da je kriterijum uglavnom i dalje taj. Daj ti čovjeka koji zna. Je li on obuzdan, neobuzdan, to ćeš kasnije da s njim raspraviš. Ali prosto, ja kad gledam čovjeka, vidim da li je obrazovan, da li ja se mogu nešto da pričam, da li je vaspitan, da li je pristojan, da li je korumpiran. Tačka. Govorim da ljude koji se bave javnim poslom. Pa što će mi neko se bavi javnim poslom, baš je uredan, jer ja znam da on baš ništa ne zna. Da je poluobrazovan, polupismen, pri tome je lopovi budala. O čemu se radi onda? A pri tom ga svrstavaju institucije sistema. Tako je, i on se pita za nešto, odlučuje o nečijim pravima, o nečijim slobodama, konačno. O svemu. Ili glasa usvajanje zakona, šta ja znam. O kom pojma nema. Znači, prva stvar je da je čovjek vaspitan. Druga stvar je, ako se bavi javnim poslom, da je obrazovan. I treća stvar da zna svoj posao. Znači, iz ova dva prva uslova, naravno prilazimo treće. I tu je kraj priče. Ali ja kažem, postoji nekakvi kodeks. Postoji kodeks, okej, postoje kodeksi. Ali je prvi kodeks da si pametan i da znaš svoj posao. Da si obrazovan, da si učen. Ne postoji ništa mimo toga. Ja mogu svaki dan dođem u sudnicu u farmerkama, možda to nije po kodeksu. Ali ja nekakve stvari elementarne tamo znam. Znam, naučio sam, morao sam malo talentan za taj posao. Možda nisam previše, ali eto, kažu da jesam. Da. Ja mogu svaki dan dođem u kravatu i odjela. Što se znači, dođe kolega, naravno ne ocenjujem kolege, zadnji sam koji treba ocenjujem kolege, sve ih cijenim, poštujem i volim. Uđe neku sudnicu, pa baš ima kravatu i odijelo i baš je pristojan. I onda kad vidiš da ne zna ništa. Kome on valja? Ni svom klijentu, ni sudnikom. Govorim u nekakvoj situaciji. U krajnjem slučaju ni državi. Tako je. A ako ima čovjek koji zna, znate koliko me briga da li je pocipani farmerkama, patikama i ne znam čemu. Ma koliko to nekome paraluše. I sad niko neće da kaže on ne zna, nego će da kaže pogledaj kako se obukao. Da. I ja priznajem da je mene sad nelagodno kada si me prije emisije rekao možda i u šali, možda u zbilji, ali gdje je košulja, moram priznati da si me zastidio.
Nije, to je bila jedna... Ali potpuno, eto, nisam razmišljao, vidiš, To je znači, bila jedna to šala. je dokaz da ne razmišljam baš ovako uvijek Ne, to je kvalitetno. dokaz da ste me doživjeli prijateljski, lagano ste se obukli i onda kao među prijateljima da ste došli što i jeste. I hvala vam na tome. Hvala i vama. Hvala. Hvala i vama. Koliko se zadržavate u pritvoru? 2 mjeseca. 2 Od mjeseca toga vas sam bio zadržavaju. jedan dio u bolnici i moram da vam priznam, to sam rekao. Evo ja čas, vi čas, ti ne smeta. Ne smeta, kako hoćete. Teže mi je bilo biti izolan u bolnici nego u zatvoru. Zašto? Zato što ležiš u krevetu, jedan se sraža na dno nogu, jedan ti je kod glave i onda nema napuštenja sobe dok svi ne odu tamo do 5-6 sati. I ti imaš pravo da možda nekih 5 metara pošetaš hodnikom. Pri tome ti kaže stražar, ja bi te pustio da izađeš, ali je posjeta. Ja mu kažem, što ako je posjeta, to je ono kad dođu rođaci i familija, pa da te ne gledaju. Što da me ne gledaju, pa kaže, znaš što o tebi misli vanka. Ti se onda vratiš u krevet i kažeš, alo, sam sebi, ti si mrtav. Veliki je problem. Ti si mrtav. Znači, ne postoji ništa gore, mrtav si. U zatvoru ti je baš sociologija sredine drugačija. Tamo su svi za nešto krivi, pa i ti imaš pravo na šetnju sat vremena, možeš s nekim da porazgovaraš. A ovako ne smiješ da izađeš da te neko ne vidi, može neko da te gađe, pljune, opsuje. Dakle, teže su mi bili dani u bolnici nego zatvorski dani, pri tome 17 dana totalne izolacije u samici sa 24 sata upaljenim svjetlom. Jedno pitanje, pošteno. Da li ste ikada pomislili, bili ste na tom položaju gdje ste u neku ruku odlučivali o ljudskim sudbinama? Da li ste ikad pomislili na ljude koji su, a ima takvih slučajeva, nepravedno završili u zatvor, kao vi da kaže, Bože, možda sam trebao da se posvetim tom slučaju malo više, evo čovjek. Jel me razumijete šta hoću da pitam? Razumijem, ali ste upotrebili jednu riječ koja je diskutabilna. Rekli ste nepravedno u zatvoru. Ja ni u jednom mom predmetu nisam imao čovjeka koji je nepravedno bio u zatvoru. A da li sam razmišljao o njima kada su išli u zatvor? Da budem iskren, nisam. I to je možda zla kum ovoga posla. Tužilačkog sudijskog. Zanimanja koja su vrlo časna, znači biti sudija je najuzvišenije zanimanje na svijetu. Ništa nije uzvišeno kao biti sudija. Prihvatam. Biće tužilac jednako odgovorno i treba da si mnogo častan i to rade časni ljudi. I onda vrijeme uradi svoje i prosto nemaš vremena da razmišljaš da li si nekoga tamo poslao i kako je njemu tamo prosto odlaze novi predmeti, novi ljudi, novi slučajevi. A u opisu je posla da određuješ pritvor ili da predlažeš pritvor. I onda kada bi razmišljao, evo danas sam zatvorio 3, juče sam 5, ne bi radio svoj posao. Jer prosto to ti je opisu posla. Mislim da svaki sudija kad odredi pritvor, misli da treba da ga odredi i da je taj pritvor osnovan. I time anulira potrebu da razmišlja zašto je neko u pritvoru. Da. Taj posao rade časni ljudi i kad mu odredi pritvor, on je siguran da treba da bude u pritvoru i ja sam siguran da nijedan sudija u Crnoj Gori kad odredi pritvor ne misli da nije trebao. Svaki misli da je trebao i da je trebao zato što je utemeljeno u predmetu da se odredi pritvor. Prosto nema potrebe da razmišlja kako je njima tamo. Jer mu je tu opisu posla. Da li treba da se razmišlja kada te, to je valjda bila poenta vašeg pitanja, kada se nešto slično tebi dogodi pa kažeš aha, evo sad i ti si tu, vjerovatno treba. Makar kroz ono ljudsko, evo on je tamo zbog mog potpisa, ne zbog onoga što je napravio, nego zbog toga što sam ja to odredio, ako sam da gledamo tu drugu stranu toga. Znači, Dobro, ne možemo tako neko je tamo zbog toga što treba da bude tamo. Da, ne. Ali si ti taj koji ga je poslao tamo. Da. Kako sam tamo osjeća, možda o tome treba razmišljati, a možda i ne. Prije mislim ne nego da, ali... Mislim na one slučajeve koji su bili na granici. Ne mislim na... Znate, ima jedan cijeli institut koji se zove kako se postupa u sumnji kada se odnosi na osumnjičenoga. Posle ljudi za to nemaju vremena jer im je u opisu posla da između ostalog određuju i pritvor. Da li se sjećaš ljudi kada ti doživiš slično koje si slao, sjetiš. Ispitivanja teku, slučaj ide.
kad dolazi nagovještaj da izlazite iz pritvora? 17.12.2003. godine, druge, je sve provaljeno. I svi znaju da je namještaljka. To je neće da zna jedan NVO i jedna žena, koja i danas žali što ja nisam u pritvoru. Ona vjerojatno zna zašto. I svi mi onda govore da se strpim. Ja sam znao da ću da izađem 27. Zašto? Ne znam, sam znao da ću da izađem na sami dan. Izašao sam na sami dan. Vidio sam Anu Vuković jednom, sudiju. Na prvo saslušanje nikada više. Sve što je bilo tih 57 dana bilo je moje bivstvovanje u izolaciji i čekanje da ona ode. A ona je otišla tako što je to odlučio onaj koji nije treba da odluči. Ona je trebala da ostane i znao sam, kada dođu na red advokati da je pitaju, da će ona da ode. I rekao sam im Vesni da će nju da odvedu makar na silu i odveli su je na silu. Prvo je bila priprema da ode. Tako što je štampa dodala gas, da je u kolicima, da je paralizovana, da gubi pamćenje, da gubi svijest, da pada u kome i da je potrebna hitna evakuacija. To je izvedeno u režiji Hojić Brajan Jija. On je otišao u SŽK i nije pitao, naravno, ni državne organe, prije svega sud, tužilaštvo, prosto, znate kako kad si činovnik američke ambasade, onda tu vrlo često ne važe domicilni zakoni, nego važe oni što se kaže u toj ambasadi, jer opet ni to nije moj problem, jer to nije mogo da radi ni ruski konzul, nijedan konzul ovoga svijeta, ni britanski, mogo je samo američki. Rekao je da se ide kupljena karta i ona je otišla. Da se nikad više ne bi vratila. Jer da je ostalo još 15 dana, da je neko postavio makar 2 pitanja, sve bi bilo jasno, iako je sve bilo jasno. Završeno je kako je završeno i kada se sjetite toga, a mislim na najavu štampe da će da ode zbog toga što je došlo iz zdravstvenog stanja i kada vidite nalaz vještaka koje ste imali prilike da pročitate, rekli ste mi da ste upoznali s dokumentacijom, vidjeli ste što je karijas i hronična upala šmara. Evo toga je ona gubila svijest. I kada vidite i sreća što je taj nalaz radila žena, profesor dr. Čukić, da je to radio neki muškarac, pa bi rekli, evo, znači su ga, to je radila žena. I našla je dijagnozu hronična upala čmara. Onda se, vidite o čemu se radilo, kako se tugi radilo i karijas, naravno 2 pokvarena zuba. To je bila njena dijagnoza, a onda se sjetite kada je ušla u SŽK da je rečeno da je ona maltene jedva živa, a onda se sjetite, ako ste pročitali taj dokument inspektorke za strance CBA Podgorica, koja je rekla da je Moldavka došla, da je prijavila izgubljena dokumenta, da je bila uredna, sretna, vesela, da je ona rekla sačekaj tu 15-20 minuta i da su odjednom došli ljudi koji su rekli toj inspektorici, ima i prezime da ne spominje sada, izađite i mi ćemo nju da sačekamo, uzeli su je, ostalo je istorija. Ona je strahovito detaljno opisivala, recimo, vaš automobil. Bolje nego ja. Sve je znala. Boju mahagонije, boju kože, muziku, sve. Dakle, da ste mene pitali da piše moj Glanči Roki, ja se dalje ne bih sjetio, ona ga je upisala u dlaku. A ja znam najbolje da ona nikad u njega nije ušla. Pa njoj je Milan Paunović pokazao moju sliku, slične karte. Znači, svi su, valjda imaju taj arhiv, jer to ovaj rekla jeste. Iako je opisala... Kako je vas opisala? Da sam visok, izuzetno visok, da imam izuzetno visoka ramena, da imam kosu, ja ovakvu kosu imam od vojske. Na talasiku češljam prema gore, da sam svudje mnogo dlakav, da imam brkove, da ništa drugo nije rekla. Samo da je kosu opisala, sve je bilo jasno. Ali ima i druga jedna stvar. Kako su je vodili na saslušanje, ona je dodavala detalje. Pošto je jedna te ista fotografija kružila u novinama, moja sa naočarima koje sam stavio taj za jedan intervju vijestima, povodom neke provjere u Primorci bar,
I tada sam stavio na očare, imao sam -1,5. Tada sam ih stavio možda 2 puta u životu i nikada više. Znači, ne postoji osoba koja je mene vidjela s naočarima. Ona je, gledajući te fotografije, gledajući nego kada su je u SŽH pokazivali fotografije, rekli su je, kaže da stalno nosi naočare. I ona ima rečenica pred Arno Vuković. Inače, Zoki Bog, mene zvala Zoki Bog, stalno nosi naočare. Sad pitate bilo kojega moga druga koji sam vam pravio djetinjstvo, koliko me puta vidio u naočare za vid. Pitate bilo koga koliko me puta vidio, nikad. Nikad. Ona ima rečenica tamo, u njenoj izjavi. Inače, Zoki Bog nikada ne skida naočare za vid. Jer rečeno, ja pogledajte samo fotografije naočare za vid, ajde da budemo uverljivi, pa i da damo i taj detalj. On stalno nosi naočare za vid. Nema druga moga djetinjstva koji bi vidio da nosi naočare za vid. Osim, recimo, ako kući gledam incidentno film, pa mogu da ne vidim onaj titul, inače u gradu on nikad. Ali baš nikad. Evo, ljudi koji me vole ili ne vole, ako gledaju ovu emisiju, neka se prisjete da li su me nekada vidjeli da ja nosim naočare za vid. To je vidjela sama Moldavka i žene iz SŽK koji su rekli da to kaže. Vi izlazite iz pritvora, Moldavka prvo odlazi, je li tako? Vi izlazite istoga dana. Ona leti i ja letim. Znači, ja sam trebao da budem pustim 26. ali avion nije odletio zbog magle. Evo, recimo, zašto to? Šta vi bi je naudili da ste izašli? Ne, nego su vidjeli da je sve toliko smiješno da sad ne znaju što će, osim da ne puste. Znači, mi je samo došli i rekli svi, idi kući. Ja sam otišao kući, što mi niko nikad nigdje nije zvao. Vas? Niko nikad nigdje ništa pitao, ni zvao. Ja mislim da bi bili neradi da su zapalili taj spis. Evo se čujem, zapalili. Je li bila puna kuća prijatelja kad ste izašli? Niko. I tražio sam da me kući dovede moj prijatelj Albanac, najveći moj drug. Nije živ, to je Daud Kurti. I ja u knjizi kažem da je to moj brat. I sad vam kažem, ja nemam rođenog brata, ali moj brat je bio Albanac Daud Kurti iz Ulcinja. Svi su se razbježali? Svi. Htjeli su da me do kuće voze rođaci. Ja sam želio da to uradi Daud. On je bio invalid. Nije se rodio kao invalid, imao je saobraćajku i hramao je na jednu nogu. On me doveo i poslije zatvora otišao sam kod njega u kafanu koja je bila preko puta pijaca u Cinski, to smo proslavili. Druga i na Puškomet. Znao sam. Znači, bio sam spreman. Zapravo bio sam stvari naivan, pa sam mislio da će da ljudi se čekaju me i da znaju da to prevara. Ja kada sam izašao, vidio sam svu tragediju toga slučaja. Svi su vjerovali da se je upoznao. I javno Crnogorsko? Svi. Pa pola moje rodbine vjerovalo. Pa vjerovalo je 90% mojih rođaka. Nije vjerovalo par mojih drugova koji znaju što ja mogu da radim, što ne mogu da radim. I to je tragedija ovog slučaja i to je tragedija crnogorskog karaktera. To je strašno. Dakle, ja znam da moj drug nije živ, nažalost. On je rekao opet mom drugu, pa što bi sad ona toliko izmislila? Pa ja mu rekao, da si ti normalan, druže. Poznaješ ga cijeli život. Ali što bi ona izmislila toliko i pogledaj što kako pišu dane vijesti. Vedete li vi da čovjek s vama provede cijeli život i da formira mišljenje vama na osnovu 25 članaka vijesti i dana. Pri tome je novinarka vijesti koja je pratila slučaj. Ako želiš, mogu da je pomenem ime. Nema potrebe. Ok, sadrži jedan portal. Zvala i kazala. Ja sam to morala da kažem jer mi je rekao Šekić da tako piše. I izvinite. Ja sam rekao, ok, sve ti je prošlo. I onda čovjek to čita i formira mišljenje o drugu s kim se podigao. Šta radite vi tih dana kući? Ništa, buljim u plafoni pušim. I kažem, mjesno idem u Ulcinj, bolje da buljim umora nego da buljim u fabriku Rade Dakića. I odem kući, legnem u krevet i gledam more. I dođe moj drugar, Adžegić, Paša. Ja mu kažem da nisam raspoložen da pričam i da gleda leš ispred sebe i da bolje da ode. Čovjek se pokupio, pošao, ja ne znam kako je izašao iz kuće. Znači, mene koje ga zna kao najživljeg čovjeka na planeti i najveselijeg. On je samo pogledao, rekao sam, molim te, nisam za druženje, sjedi, ali gledaš mrtve ispred sebe. Iako mi je bio cilj da bude mrtav, bio sam. Evo. Ako ih to čini veselim. Ako ih čini veselim to što ja svaku noć legnem sa Moldavkom i svaku noć se probudim sa Moldavkom, uspjeli su, to je istina. Ako ih to čini veselim i sretnim, evo,
da im kažem da je to tačno i ako zbog toga veseli, me je drago. Kad ste se trgnuli? Kad ste rekli pa dosta više? Vidio sam da više nisam koristan nikome. A na manje porodici. Iako je porodica to trpela muški, iako je Vesna bila, što bi Crnogorci rekli, za 3 čovjeka. I ona ima zasluge za cijelu porodicu. I za vaspitanje djece, podizanje djece, sve na to iznijela. I kad nisam bio u zatvoru i kad sam bio u zatvoru. I to svi znaju. Ja to ne krijem i to mi čini posebno často, živim pored takvog čovjeka. Kakva je Vesna? Zvao sam i rekao sam mi da ja više ovo ne mogu i da ću da idem u advokate. Iako sam to zanimanje, dok sam se bavio državnim poslom, ne prezirao, nisam ga volio. Prosto sam mislio da to nikad ne mogu da bude. Ništa tu nisam nalazio kreativno, priznajem zabludu. Rekao sam jednom čovjeku, da ne pominjem ime, da ću ja da idem u privatnike, a onda mi je rekla Vesna, čoveče, ko će da dođe kod tebe? Da si ti normalan. Ti si za 7% Crnogoraca zadnja baraba, silovatelj, trafikant, a onda dođu svi kod mene. Svi. Jeste li zadovoljni kako ide advokatura sada? Moja majka bi rekla, niko kao Bog. Prezadovoljan. Koji je lakši posao? Biti advokat ili biti pomoćnik javnog tužioca? Državnog Potpuno su, tužioca? znate, kad pričamo o ovom poslu, onda ljudi kažu, pa lako ti je, bio si i tamo i ovamo. Advokatski posao nema dodirnih tačaka sa tim da je neko bio sudija ili sa sudijskim poslom i tužilačkim poslom. Potpuno sve u kontru. Iako je mjesto događanja isto sudnica. Znači, dodirnih tačaka nema. Uživate li? Jeste li povratili samopouzdanje? Naravno da jesam. Da li Naravno da jesam. I sebi sam važniji nego što sam bio. Značajniji sam sebi nego što sam bio. Najveća je pobjeda moja što oni ljudi koji su otišli od mene sve rade da se vrate, a nikad ne mogu da se vrate. Ne postoji molba koja bi ih radila kod mene. Moram nešto da primijetim i ja sam isto jako otvoren. Daleko, mnogo više ste oštri u knjigama nego večeras u razgovoru. Ali što znači da je vrijeme malo učinilo svoje. Ja sam u knjigama najoštriji prema sebi. Nisam štedio ni druge ljude, ali prosto nisam htio da po 100. put peglam jedne te iste ljudi, pominjem ih, jer bi mislili da su mi nešto značajni u životu. Da su mi samo pred očima i urezani u moju pamet. Neka ne sumnju gdje su, za sva vremena. I sve ću da uradim, da ih posjećam dok su oni živi. I još ću nešto da uradim što ovoga trenutka neće moći da čuju. Na kraju, da li bi se ikad vratili na državni posao? Nikad. Prije će mjesec da padne na zemlju nego što ću ja sratim na državni posao. I još nešto da vam kažem. Da se zvanično utvrdi ko je najpametniji Crnogorac. Pa da kažu najpametniji, nesposobni je Zoran Piperović. Ni tada me država ne bi zvala da se vrati na posao. Vi se izjašnjavate kao Srbin. Šta je naravno, ovo je vaša država. Šta je poruka da sačuvamo tu crnogorsku nit? Kako da je čuvamo? Da vam kažem... Sve su neki primjeri koje nisu dostojni Crnogoraca. Tačno je da sam... U ovom ili onom smjeru, ne kažem sad. Jasno, razumijem. Tačno je da se izjašnjavam kao Srbin, da se osjećam kao Srbin, crnogorski Srbin. Tačno je to da je moja država matična Crna Gora, da nemam rezervnu državu, da Srbija nije moja rezervna država, da je volim. Moja himna je od svjetla majska zoro, bez zadnja 2 stiha. Moja zastava je ova crnogorska zastava, koja jeste. Moja najmilija pjesma, vjerovali ili ne, je Crna Goro, majko mila. I uhvatio sam sebe makar 10 puta da kad je slušam pustim suzu.
jer su moji svi preci, poci po majci na 5 minuta kolima od hotela Hilton, iako ja Ulcim volim najviše na svijetu. A znao sam da je vrag odnio šalu kada se politički dio Srba upredio, recimo da, evo jedan primjer, čeka Novu godinu srpsku sa srpskom zastavom koju volim, ali nije moja. I onda sam znao da će doći do polarizacije, da će da se naprave od jednoga istoga naroda dva naroda. Neko namjerno gura priču o dva naroda. Onoga sekunda kada pravoslavni živalj uz svo poštovanje prema svim narodima u Crnoj Gori bude u političkom saglasju oko jedne stvari, da nemamo rezervnu državu, Crna Gora će biti stabilna država. Do tada, nažalost, mogu da se prave ove ili ne skupštinske većine, neće biti stabilna. Hvala vam na povjerenju. Hvala i vama. Poštovani gledaoci, ovo su bile priče. Vidimo se za 7 dana.